turashaka kubabwira mu ncamake icyo ubureresi y'iwacu bwise amaherezo y'ikibi. Tubabwire mu ncamake ubureresi. Hari umwana w'umukobwa muri iyo filimi yitwa Deborah, yari afise musaza wiwe yitwa Alexi, kuko atabavyeyi bari bafise. Alexi yari afise umugore yitwa Nina. Nina rero yafata nabi Deborah, akamukorera ibibi vyinshi cyane, kandi ivyo byose yarabikora musaza wa Deborah atabizi. Rero tudatevye mutwemerere tubereke uduce tumwe tumwe mu bice bigize iyo filime. Murakoze. Yes, ishimwe. Nagomba ndabereke abakinyi bake bashoboye gukina iyo filime. Navuga yuko ari abateurs n'abatrice. Muraza kubabona muri filime, ni byiza ko mubamenya amazina yabo. Uyu mugabo mubona ngaha yakinye yitwa Alexi, ariko amazina yiwe y'ukuri yitwa Lamedi. Irambona Lamedi niwe Alexi. Uyu nawe ni Madame Alexi, mu mazina yiwe y'ukuri yitwa Noella Hagabimana, ariko yakinye nka Nina. Hama ari uwundi yitwa Deborah. Reka tumuhamagare ashike ngaho imbere kugira ngo mubone. Deborah mu mazina yiwe y'ukuri yitwa Chanceline Orlana. Ndayishimiye Chanceline Orlana niwe yakinye nka Deborah. Turi benshi cyane rwose sinubamara. Reka dufata ngo nyine abandi baraza kubabona, ariko sinogenda ntashimiye umuntu yafashije kwandika iyo filime. Narayanditse, ariko twafashanije mu gukosora amajambo amwe. Ni uyu musore yitwa Emery. Murakoze cyane rero, Imana ibahezagire cyane.
usibye gusa umusarane siba nakubwiye gupfa va mu maso genda kuri ibyo bishaka byawe va ndagushimira kubona mpinduka nkinze abazima mana wowe urazi ijambo ryawe riravuga muri Yeremiya igice cya 19 umurongo wa 11 wowe urazi ibyumviro twiyumvira ko ni iby'amahoro si iby'ibyago kugira ngo twibwizigire by'imyaka zoza mana kandi ijambo ryawe riravuga muri Yeremiya 33 ku murongo wa 3 umurongo wenda kwitaba ndakweka ibihambaye n'iby'ikintu tutari bwabone nanje ndakwamugaye mwami inza Yesu ndakwizeye ni wowe uzi w'imfubyi ni wowe uhura abarushe reka bimenyekane kuri Imana iri mu ruhande rwanje sinzi nizeye mu izina rya Yesu Kristo amen. Sheri ndarusha kandi nabuze n'amafaranga ihanganishe bizogenda neza icyo nicyo ndamukundira Frank rero rero fungure mbwira kwanza mwaravuganye na Debora yakubwiye iki ntihatari sheri Debora yambwiye ngo amashuri yamurangiye unashaka kwiga no ibyo ni biki muhamagaraza oya sheri naravuganye nawe kandi yaranyemereye kuzobatanya yiga rero umuhamagaro ukamubwira bice bibareka ko jewe ntabwira ibanga ubu murabe gusa nk'ukumenya ngo ntagira na kimwe sawa muhamagaraza dufungure Debora Daje ariko Joseph mwende wafungwa apo courage ma petite chérie haje mwiza wanje vraiment ntaje ariko nsengera karibu rero sheri inzara mfise ndabikubite Chérie, yende yatetse ibishyishye niceya uyu ni umunyu cyangwa icyuriro cyiwe usanzwe ukundwaho umutima ukangira ibintu nk'ibi nagabarika niyo umunyu nk'uyu cyangwa ufite inzu yo kumisha abari hashe sheri Debora Ding Child nagize iki tuzi ibyo wakoze ibi ni biki oya sinako dusenga usenga iki wowe wuzuye ibyaha n'ibyaha uragapfa udasenze ubu rero ngira ndakunywisha imisozi yose wenyine imari umva gute
tuzobana igihe urindi niba bafunga uragafunga wakubona va mu maso ugutabarwa kwawe kuzuva ku mwami Yesu neza yawe ndagusabye uvire mu nzu iwanyu none mama we kinya cyangwa ushobora kuba umuca mu cyaro iwanyu sishaka agera iwanyu atanguye kwishura n'abindi kumenga murangana ejo naho muzogwana wowe rindira gusa akataraza karimwe Okay, this is my new style. ubu nyine ndamubwiye genda wakurikiye nawe ugakanzu bakuru mana byo no mukobwa wanjye aranduhinze none ngire gute ariko ndiko senga imana ifashe izotuma umugabo atuma agenda uvire muri noti Debo uracari ngaho shaka kwanza na Debo ubu mama bibaza ko ari ndaza mutwara Vanessa yule ni mchukumu nako kumpa maadili mema erega mama twe turabaserukizi bawe aho tuzoca hose Laisse-moi partir, je suis très en retard. Pourquoi ma mission va faire comme Candace? J'aime bien ma qualité. Deborah ugiweka kwiga kora kuja kurongo kumbe cyagiye yisonzesha yari kwasengera umugabo
c'est trop. Ziba, byose ndabizi. Iyo menye ko nza mu buzima bw'amaguru nari gutuma nifite. Ushatse kuvuga ko tugufata nabi? Il est adolescence. Giorgio comanda Mohammed. Usciamo Satori. Mind your business and not your size. I just consider myself something. You are a house girl. House girl. Vanessa, trop c'est trop. Quoi est comme les autres? Mais écoute. You are good for nothing. Problema ni ongora. Bashamu tuwawe tukapandi. Ndabasa kumbabazi.
ugasubira ku ndaro ndakunokora ayo maso amakuru y'imisinga ngawe ifuye ko turondera tukaganira Alex nk'umugenzi guterera umeze neza benda kubaza Alex buba utakibona na Deborah waramwirukana Deborah Bosco sawa Deborah sinzi nabo ahubwo niwe yahisemo kuja ku mugabo Alex usiri tuvuze ko ari byo urisiri ko yagiye ku mugabo Alex umenye neza yuko ababyeyi banyu bose barapfuye ntiwasigaye kandi niwe basigiye resiponsabilite zose za Deborah dufate yuko ari ukuri yuko yagiye ku mugabo none wararondeye kumenya ukuri ko icyatumye Deborah ajya ku mugabo Alex umenye neza yuko ikintu cyose kibi kizomushikira Deborah kizoguhanurwaho sawa je nagwana nk'umugenzi sawa tuzongera okay merci
Karibu. Merci beaucoup. Karibu karibu. Inahamenye gute? Umunsi utagura paracetamol. Numvise yuko avuga ko telefone utanga aderesi. Nakubwira aderesi watangiye kuri telefone yawe gusa. Okay. Karibu cyane. Merci Wilson. Ewe. Tuje kuraba wa mushikawe. Kugira ngo tumushimire. Ninde washakuzaga Wilson niramubwiye muti Debora. Amashyi menshi, amashyi